and Canon Ephraim Kongerwa urasaba Deacon wa Kasha ubuyaba nabura ahamukoro gwo kusima kandi no kutamuburuzi umuntebe ahabwe kanisa ya Rwakikashegu cyajo Uganda yashaba kurusitayo okucurera kandi bakareka kwetwara nk'abamani ekirije kugaruza ubumwe umumaka gabo ekigambo cy'ubucorezi atari mabazara hamwe tubayiti y'abasisi etureta kwendeza nako twahambiwe nabwe rwo kugira umuntu Korogambira umuntu tanangete zikagire beska manyumukaza kareteze wabuzi bamuragirwa mukazi nowo obogira ngo ni muzo mukazi no wawe gorgo ya tubita nangaka ya mekirenzo nungi beno ko mwana wagira kurumujira muteze akabere na baso mwana wawe narowe ubuntu bwo gutendezana bwabutara mubazara hanga kanogwa butoshi no bandaka ikirungi ogu yayongera yasima abakristayo abukoraganaje n'abahereza babo ahabwo kuba bona batuma ejakasha tunisima abakristayo mwena abo kutukundi twahereza beni twahereza yitwengira ngo nabakaza babona batukira ko mukaza nashobo umkemo beni twahereza okumana ushobo mumakariza gatarushara mwene ko bakutuma umukanisa ko wantubereka shwa hato ijana abana bawe n'umukazi wawe n'abakushendekereze mwene wenda kugira kushikirwa babango takaize mwene bagira ngo batutumiro ngo nakangwa ushoborebereza katwangu aha mukoro ngo gumwe or chairman w'entebe ya Kashatu habwarwe nshande Steven Kahira yashoborera ngo abazire nabo baretira abana babo kore bikorwa bibi kandi bongere no bushuma umucwekeki abana tubagiriho tubatirwe umwana wawe nagenda ayijanye cyo to kumbuza hakuru ubangugenda to kumbuza hakuze abana kandi bisha stongana ngo abana baba bashu kandi ushuma rito tugera futa tumenye mwana wawe hiyaza tumenye zishahiza mureto kamuza hiyanaraka nito twitsira abana icyo cyo kubaza cya kabiri nito turetse urushu bamwe mu bakristayo nabo basimengiri yaburwa kandi bayoreka inkoragane Elia kanisa hamwe n'edini simarhanga yaburengera nungi yahiga abantu okwatanisa kubo ino mukozi wawe mukoka mushashara special abokora mu kiyungu yayongera yagamba aha kintu cyo obunyagi yabujumerera shashara bakozi bita bitwasigo mu maka Ruben Mukira wabanasima kanati bumuntebe ngo mburuzi wa Rwakashegu yasima ruhanga abo kushikirizo mukorogo kandi no kumuhamagara namba ya mukaga twasima abo kusanga muri tabacha hababuri nitoto hotu kandi urahanga irabazi muzine wanje cyo kama sefu omukorogu gwabaha kanisa ya Rwakashegu omburisa bwa Rwenshande omusabadiko rwa Kikasi omureberezi wa Nuthankore